श्री स्वयंभू धर्मधातु ज्योतिरूप उत्पत्ति जुगु पवित्र भूमि क्रकुच्छन्द कनकमुनि विश्वभू काश्यप विपस्वी सिखी एवं शाक्यमुनि बुद्धपिनिगु जन्मभूमि नेपादे बौद्ध आदर्श जायाचंगु देख प्राचीन कालन से बुद्ध धर्म व बौद्ध संस्कृतिया केन्द्रीय रूपे विकसित जुयाचंगु थुगु देशे बुद्ध धर्म प्रचार जुया बौद्ध संस्कृति बोलना चंगु खनेदु जजलपा नेपाल च्यानलल्या नेवया जाझो नेवा मसिका स्वयासना दिपी सकल सोकुमी भाजमे जुपिन्त दुनुगला निसे लस्कु सेनाचोना जी अनुषा प्राग ऐतिहासिक काल निसे हे नेपा श्री स्वयंभू महाचैत्य प्रभाव प्रसिद्ध जुयाचंगु ख इतिहासे उल्लेख जुयाचंगु खनेदु सोनिगया स्थापना नाप प्रत्यक्ष स्वापुदुगु नेपाय इतिहासे थुगु चैत्य भूमिका युक्कोहे दुगु खसा स्वयं उत्पत्ति जुगुली थुगु चैत्य त स्वयंभू धागो ख थैगो थापुदु थतेहे थौए जाजो सजिमिस विशेष प्रकार निर्माण नातगु बौद्ध स्मारक गुकिया त चैत्य थ्यागु याई वही महायानी चैत्य प्रकार स्वयंभू महाचैत्य विषयले छगु रिपोर्ट निवेदना गुदु स्यादिस हरेक धर्मया सम्प्रदाय मसिकेया नीति थगु छगु चीन हेवया तै कथेकी क्रिश्चियन ते क्रस वा चर्च मुस्मा ते मस्जिद धर्मचन्द्र हिन्दू ते मठ देग थे बौद्ध मार्गी ते स्तूप चैत्य हेवया तै छुहे आकार मदुगु तर भगवान्य रूप कथ स्तूप या तकया तगु दु थैगु थापुदु चैत्य खगो चेतीय पाखे भोगु खसा चैतीय पाली खगो ख त्रिपिटकया युक्कु थासे चैतीय खगो छेलेगु यानावया जुंगुदु चैत्य त्रिरत्न अतिथैगु पंचज्ञान पंचबुद्धया प्रतीक ख मने बुद्ध धर्म व संगयत बचय नातेगु कुशल चित्त उत्पत्ति याइगु तत्व ख बुकी बुद्ध धर्म व संघया तक्कु हुन्त विश्व ब्रह्माण्ड बौद्ध दर्शन कुशल चित्त व निर्वाण तकया दर्शन हेवया तै चैत्य त आदि बुद्ध धर्मधातु न थ्यागुया अथेहे विश्व ब्रह्माण्ड व सम्पूर्ण 31 भुवन्या प्रत्येक जोनाजंगु चैत्ययागु थगुहे विशिष्ट महत्व व स्थान दु काठमाडौँ उपत्यका पश्चिमी अवस्थित छगु प्रसिद्धगु बौद्ध स्तूप ख स्वयंभू गुकिया त स्वयंभू महाचैत्य न धाई काठमाडौँ उपत्यकाया स्थापना नाप प्रत्यक्ष स्वापुदुगु नेपाय इतिहासे थुगु चैत्य भूमिका युक्कोहे दुगु खसा स्वयं उत्पत्ति जुगुनी थुगु चैत्य त स्वयंभू धागु ख थैगु थापुदु विशेष प्रकार निर्माण नातगु बौद्ध स्मारक या त चैत्य थ्यागु याई स्वनिगया छगु आकर्षणीय केन्द्र जुयाजंगु स्वयंभूया प्रकार महायानी चैत्य प्रकार ख
महायानी बौद्ध सिद्धान्त कथा चैत्य विश्व ब्रह्माण्ड व बौद्ध दर्शनीय प्रतीक ख। पौराणिक ग्रन्थ अनुसार स्वयम्भूय ज्योतिरूप उत्पत्ति सत्ययुगे जुगो खसा अन चैत्य निर्माण धासा द्वापर युगे अथेथैको ऐतिहासिक आधार अनुसार लगभग 1600 वर्ष नेव जुगो ख थैको धापुदु मानव बस्ती देन हेव स्वनिग छगु विशाल ताल ख थैको अनुमान याफै उगु इले विपस्वी बुद्ध दहज याजंगु थुगु थासे पलेस्वाया पुसाप युगु ख थैगु उल्लेख स्वयम्भू पुराणे याना तगुदु वहे पलेस्वाया पुसा छु इलिपा पञ्चरश्मि उत्पन्न जुया अन स्वयम्भू ज्योतिरूप उत्पत्ति जुगु ख थैगु धापुदु पलेस्वाया दत्वी जाजोल्ले मानजुया उत्पन्न जुगु ज्योतिय दर्शनीय नीति चीना बिजाम महामञ्जुश्री थन सोनिगले बस्ती योग्य यागु ख थैगु कथन्दु विभिन्न विधि विधान अनुसार पूर्णाकार रूप बिया तगु स्वयम्भू महाचैत्य तुयुगु रङपाना चाकलक्क देका तगु खनेदु थुकिया च्वे चतुष्कोणात्मक हर्मिका स्तम्भ व उकिया न च्वे छिन स्वतगी भुवन्या गजु च्वे लुसिया तगु छत्रन कुइका तगुदु छिन स्वतगी भुवन्या कोनिसे च्वे थ्यङ्क वनाचंगु छोले च्वे वलिसे चिचे चक्का जुजु वनाचंगुदु अथेहे हर्मिकाया चोस पेखे पञ्चपुत्त अंकितकु दोन छपा छपान तया तगुदु थुगु चैत्यया हरेक भाग्या सारपूर्ण अर्थदु दर्शन्या हरेक अंग पुवंगु गुम्बज आकार्या थुगु चैत्यय गर्भ पिने न्याम ठ्यानी बुद्ध अथेथैगु वैरोचन अक्षोभ्य अमिताभ अमोक सिद्धि नाप रत्न सम्भव विराजमान जुयाजंगुदु वस्पोल पञ्चबुद्ध देश विपस्वी बुद्ध पिनाथकुगु पलेस्वाया दत्थु पिहावोगु पञ्चरश्मिया प्रतिनिधित्व याई स्वयम्भू महाचैत्य त आदि बुद्ध न ध्यागुया महाचैत्य लिक्क लिक्कस धर्मधातु मण्डल प्रस्तर निर्मित अनेकौं जीवा मूर्ति तन पलिस्थै नातगु खनेदुसा चैत्य छचाखेर मानेन चाहिका तगु दुधासा थ्या थासे लिया थ्यान थसोका तगु दु अथेहे थन परिसरे हस्तकला निर्मित थिथि वस्तु तन विक्रिय नीति तया तगु दु अनेकौं देवदेविया दर्शन दैगु थुगु पवित्र भूमिया ना जागु छगु स्थल्य रूपे सम्बरपुर या त क्यागुया शान्तिपुर या नामन प्रसिद्धगु सम्बरपुर अग्निपुर या त चाहिला उत्तर पाखे वनेव नयाँ दथुई खनेदै देगथे खनेदुगु थनदुने गुफा दुधाई सोङ्गु तल्ला तक वहा वंगु थन हरेक तल्लापट्टि कोठा तन देका तगुदु आकाश तत्त्वया रूपे देका तगु जुगुनी
थुकिया त सम्बरपुर धागु खसा भिक्षु शान्त श्रीन थनहे समाधिस्थ जुया बिजाबुनी शान्तिपूर्ण धागु ख धाई अतिहे प्राचीन स्वयंभूया दर्शनीय नीति थन आपला आपा भक्तजन्त वेगुयाई थासा थन बाह्य पर्यटक तेगु आगमन उत्तिक खङ्के फै थन शान्तिपुर्या दक्षिबे क्वेचङ्गु तल्लास भिक्षु शान्तश्री समाधिस्थ जुया बिजागु ख धैगु ख जुजु प्रताप मल्ल स्पष्ट यना बिजागु दु नाप जुजु उगु बखते थम शान्तिपुर्या दुने खङ्गु जीव वनस्पति सुरुनिया बनावट व थगु अनुभव या त पौभा चित्रे साभर याकुगु ख धैगु जनविश्वास दु जुजुया कथन अनुसार शान्तिकराचार्य अथेथैगु भिक्षु शान्तश्री थौ तकन जीवित दुगु ख प्रस्त सिदु छिसा सोयासना दिगु ख स्वयम्भू महाचैत्य विषयले तयार यानगु छगु विशेष रिपोर्ट महायानी बौद्ध सिद्धान्त कथ चैत्य विश्व ब्रह्माण्ड व बौद्ध दर्शन्या प्रतीक ख थाई ज्यासले आधासा दिपाय इजुइत्यङ्गुदु दिपालिपा हाक्न थोय विषय पुवंक रिपोर्ट सोयादी फै उखि आयत पख दिपा लिपाछित हाक्नच ख ज्याजुले तस्कु सेनाजना छिस सोयासना दिगु ख ज्याझो नेवा मसिका जिमिस थौयाको ज्याजुले विश्व ब्रह्माण्ड व सम्पूर्ण 31 भुवन्या प्रतीक जनाजङ्गु स्वयम्भू महाचैत्य विषयले तयार यानगु छगु विशेष रिपोर्ट नेवा जनागु ख आधा सोयादिस थोय विषय ल्याउँदनीगु रिपोर्ट सम्पदा सूची सूचीकृत थुगु पवित्र क्षेत्र विशेष याना बौद्ध धर्मावलम्बी तेगु नीति आस्थाय केन्द्र खसा मेमेगु धर्मावलम्बी तेगु नीति न उत्तिकहे महत्व भेब्युगु पुण्यभूमि ख पर्यटकीय दृष्टिकोण न अतिक महत्व जागु थुगु धार्मिक स्थले गुला लच्छी व काथी पुनि निसे सकिमना पुनि लच्छी अंक मेला जुई अथेहे थन मेमेगु विशेष अवसर अथवा भिङ्गु देखुनु न उतिकहे भक्तजन्त वेगु याई स्वयम्भू महाचैत्य प्राङ्गणे पलेस्थाई नातगु अनेक मूर्ति देग व बिहार मध्ये हारती माया देग न छगु ख विशिष्ट शैलीया थुगु देग प्यागोडा शैली निर्माण नातगु खनेदु नितजागु थुगु देग या दुने प्रस्तर कला निर्मित हारतीमा विराजमान जुयाजङ्गु दुसा बस्पोलिया जख चिची थिकपी न्याम मस्तेगु मूर्ति तन खनेदु बस्पोल हारती माया त महायानी विधि अनुसार पूजा याइगु खसा मस्ते त लोचा कलधासा थुम माया दर्शन या कलधासा मस्ते रे लनावनी थैगु जनविश्वास दु उकियाना थुम माया त मस्तेगु रक्षयाइम देवीय रूपेण मान्यता बियातगु दु थोय हारती माया विषयले छगु बाख
छम येच्छेनी न मेपिनी मस्त खुया न्यास थेंका तगु जुया जन थथे खुया यंका तपे न्यास मस्त लुइका बिद जुजु छनु भगवान बुद्ध या त आज्ञा जुल भगवान बुद्ध उम येच्छेनी न खुया यंका तपे न्यास मस्त मध्ये दक्षिबे जलागम छम मजा सुचका तल भगवान बुद्ध सुचका तम उम मजा लिके मफया येच्छेनी बुद्धय सहायता कागु नीति वन थनली भगवान बुद्ध थथे थया बिजात छला न्यास मछे मस्त दु छम तनेव छ्या थुली चिन्ता कयागु थुकिए जवाफे येच्छेनी न जित दक्षिबे यम थैम थोए मचा ख थाल थनली भगवान बुद्ध थया बिजात छ न्यास मछे मस्त त तला थुली लुगा मछिन धासा छ खुया हबी मस्ते मा अबु पिनी गुली लुगा मछिन जुइ धासेनी येच्छेनिया मन हिल वो भगवान बुद्ध येच्छेनिया त कुकृत्य तोता मस्तेगु बिचाय नाचोने त आज्ञा जुल थन निसे येच्छेनी न मस्तेगु रोग व्याधि लंका बिचाय नाचोन अननिसे येच्छेनी या त हरती इति अथे थैगु हारती थैगु या त थैगु ख स्वयम्भू पुराणे उल्लेख्याना तगुदु तन्त्र कथा महायानी धर्म धातु चैत्य निर्माल्या त हारती मा व महाकाल्य मूर्ति न निर्माल्या मागु खनेदु बुद्ध शासन या रक्षया नीति पलिस्थाय नातम हारती माया त नेवा भाषा अजिमा थाइगु खसा महाकाल्य त भैरव थागु चलन्दु थोय परिसरे महाचैत्य जख निगु स्तम्भ खनेदै जुजु प्रताप मल्ल निर्माण याकुगु थुपी स्तम्भ अनन्तपुर व प्रतापपुर ख स्तम्भाकार शैलिया थुपी निगु पुर्या चुया भागे स्वकालिक देका तगु जुगुली थुगु देग या त गन्थकुत देग न थाई वज्र या त बौद्ध दर्शनया शून्यताया प्रतीक्ष रूपे क्यागुयासा महायाने थुकिया महत्व यक्कुहेदु उकी थन स्वयम्भू महाचैत्य न्हने अथे थैगु पूर्व पाखे ताहकगु त्वाथ चा थावना चैत्य न्हने थेनेव तगोगु धर्म धातु मण्डल खनिदै उकी दिने वज्र छगन तया तगु खन्के फै थुगु वज्रे जुजु प्रताप मल्ल लु सिका तगु खधाई थुगु पवित्र स्थले पौराणिक महत्व भेबियुगु अनेक चैत्य देग व थिथि देव देवी देगु मूर्ति तन पलिस्थाय नातगु दु अनेक देव देवी मध्ये विद्याय देवी सरस्वतीय मूर्ति न विराजमान याका तगु दु वस्पोल्या त महामन्जु श्री नाप सस्माजुया नामन मसिके फै थुगु चैत्य उत्कृष्ट कला व शान्त खनेदुगु पेख्य चोंगु दृष्टि पेंगु तोल पेंगु पताबेका तगु चैत्य स्वेहे न्यायपुष्य चोंगु खनेदु थनदुगु मेमेगु ऐतिहासिक स्मारक त गथेकी वायुपुर शान्तिपुर वसुपुर नागपुर अग्निपुर अनन्तपुर प्रतापपुर व थनया संग्रहालय हारती माया देग नापनाप तिब्बती शैलिया गुम्बाटेस थुगु क्षेत्रय महत्व अछन छ थागु खनेदु ऐतिहासिक महत्व जागु अनेक मूर्ति त शिलालेख जिभा चैत्य त व वास्तुकलाया कारण थुगु क्षेत्र हलिन्यङ्क प्रख्यात जुयाजङ्गुदु सोयादिल छगु प्रसिद्धगु बौद्ध स्तूप स्वयम्भू महाचैत्य विषयले तयारी अनगु छगु विशेष रिपोर्ट थुगु ज्या छ नेवा मसिका छित कथि ताल अथेहे
थुगु ज्याजो छिक्पिन्छ प्रत्येक बुधबार मनिषा गुताइले वो रिपिट टेलिकास्ट शुक्रबार निनेछ निताइले व हाक्न प्रसारण सोमबार सुतेसे चिताइले नेपाल च्यानल मार्फत स्यादी फै वहे कथ थुगु ज्याजो छिस नेपाल च्यानलले एप प्ले स्टोर वो एप स्टोरे वना डाउनलोड याना सोयादिस नाप थुगु ज्याजो छिस नेपाल च्यानल युट्युबे न सोयादी फै सुना कथया छ्यात सुझावे नीति सापुते आदि त इनाप्यासे ज्याजो पाखे जी अनुसाना ब्याटेना नेपाल च्यानल निरन्तर सोयाजना जिस शुभे